tunhaya social media lama zuang tui kudam ruak thalak le video ni soi mu tur om nuala hemi chungchanga hian Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pu Bilal Chanjova chuan bufai chungchanga mangana tur om ri lo ni in asoi thung Supply Minister Pu Bilal Chanjova chuan tunthla niriat ta sarkar tharlak lu ani tu nikwa chonolama tangin Supply Department Officer tenen mi pui momo chul le poimo te an buai pui ngal thu asoya tunthla le January sangni somni pali tla tur bu fai ruang man fel thukhatani thu soin Mizorama Supply Center za som pakua oma center za pakhata bu faida vekto ani thule tunthla ni somni pania center som pariata da fel le vekman tum ani thu asoi nakum mei tha thenga Mizoram in bu fai amomo angjat leina tur poisa po state sarkarin ruam man felto ni in supply minister chuan soibok ani ration card chungchanga po engemo en fel ngai chu omnia lan thu supply minister chuan asoya en fela dik theyang bera thil kalpui tumani thu asoi bok ani National Food Security Act noya hian thakata poisa kama mo hi crore khatle point ni vel ni a chuta chuanin National Food Security kan ti hian AAUI kan ti te PHH kan ti angkha ahum ta a chumi bi ka chuan ka soi to angkhan poisa hi state sarkarin mei thleng nakum mei thleng dai hi kan nei to ani tin Mizoram a hian bu faida na center hi za som pakua kan neya chuta chuanin center za pakhata tun din huna hian zan in din hun anga hianin voini som pakua nia center za pakhata bu fai mamo hi kan pe vek to a ti chuanin ni som ni pani thla som pani sang ni som ni pathum tun thla hianin center som pariat apo hian pek le vek kan tum ani ti chuanin Open Market Sales Scheme noya kami National Food Security Act nilo Open Market Sale kan ti atanga kan lei po kha tuna hian quintal singa aman pek fel le vek to ania tuna alandana chuan December sangni somni pathum le January sangni somni palia bu fai kan mamo hi chu kan in tuak fel to kan ngaya hei hi kan officer fel tak tak te nena I tun thlenga zan in thlenga report ka don I ka zui zel atanga report karon pek ani